10. decembar, Dan ljudskih prava, prilika je da podsjetimo sebe na važnost borbe protiv govora mržnje, jedne od ključnih pretnji ljudskim pravima. Govor mržnje se širi poput požara, ugrožavajući temelje našeg društva, širi netoleranciju i podele i sprečava normalan razvoj zajednica, kako na internetu, tako i van njega. Ovaj rastući talas pogađa žene, mlade, Rome i sve one koji se doživljavaju kao drugačiji. Digitalni svijet i društvene mreže dodatno pojačavaju domet i pogoršavaju negativan uticaj govora mržnje. Istraživanja ukazuju na sumornu stvarnost. Nasilni sadržaji sve više se normalizuju među mladima, utičući na oblikovanje stavova u školama i zajednicama. Tehnološki napredak u oblasti veštačke inteligencije može dodatno produbiti podele u društvu. Ovakva realnost nas upozorava na hitno rešavanje etičkih pitanja vezanih za tehnologiju, kako bi ona služila ljudima, a ne ugrožavala ih. Savet Evrope, koji obeležava 75. godišnjicu postojanja, je na čelu borbe protiv govora mržnje u svim njegovim oblicima. Kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i presude Evropskog suda za ljudska prava, Savet Evrope pruža čvrst okvir za rešavanje problema govora mržnje. Čak je i prva definicija govora mržnje potekla od Saveta Evrope. Savet Evrope pruža ključne smjernice državama članicama za rešavanje uzroka govora mržnje i kroz mere kao što su podizanje svesti, obrazovanje, različite obuke, kao i korišćenje alternativnih narativa. Govor mržnje možda jeste opasan, ali nije nezaustavljiv. Samo udruženim snagama se možemo suprotstaviti ovoj pandemiji i graditi Srbiju u kojoj su tolerancija i inkluzija temelji zajedničke budućnosti. Iskoristimo ovaj trenutak da izgradimo društvo koje pruža sigurno utočište za sve ljude koje žive u Srbiji.